Mayam Kurjari Peng News Manung the Mayam Tram Noxeri. Garangasi ITLF Indigenous Tribals Leaders Forum Naturung Banglada Kuki Viliten Natraka Kuki Yatumba Martyrs Hyba Wakum Sinaragamaki Mui Kuntra Mangata Nipu Popiki Layrol Sananabi Torang Torum Banglada Haripa Atukumba Layron Sananaba Torang Torambadu Ministry of Home Affairs intervention of the court key Honorable High Court key intervention Gimatungina OBI Madu 5 days postponed Tore Adumapu Hoina 5 demands Hoina Ministry of Home Affairs aduga Home Minister Amit Sahada wafam manga thame madudi manga simungda ani su wafam yoriba Meitei State Force should not be deployed in all hill districts for the safety of Kukizo communities hai poinam khayawe aduga haido point manga se su adum Minister of Home Affairs na atumatamda yaragani habi thaja fiakle habi khom lei madda total separate administration gi adugo thabak thormsing the speed up taupa aduga tongan ton wafam sing yawne du maruiba asigi thamjari base kogi ITLF na adugumba Meitei State Force haiba wafam sine adu kari damakta singda hariba State Force na traga security force State Force maruine State Force in kari damakta deploy toribano tawroi doribano kari damakta law and order situation se ngaktuna thamloi doribano habi matangda why should not State Forces be in the hills haiba topi ta khana na impact news ke studio the election video se ke hek tanana election video se as Manglemjao Retd IPS Officer Hamda Manglemjao Tram Noxeri with the Hareshwar Goswami Vice President MPCC Goswami Tram Oxeri Loinana on Subgas Rinku Khumukcham Editor Imphal Times Rinku Tram Noxeri I Hamda Hareshwar Thamjake point say Marina introduction the Sudum Thamjare Marina ITLF key point Mangada and so point in Yoriba State Forcing say deploy Toganu Topiaroi Tobiganu or safety of the Kukizo peoples of in hill districts have any the book Mamang the Siga Harap Manaba Tabak Thompson Manaba Habadi corresponding or by Tenopol district again Moria the sanction keeper State Forcing music Moria the Yokshan Magam the Tenopol the Palaga lady Habi Power lady and then at Auto Homes in the law and order say Pura Fellow Beki Wafam Sing see Supreme Court or Sudum High Hippalade totally fail with the Habi of Maria Masina Maramakanda fail with a corresponding winner willingly not unwillingly other State Forcing na haidi law and order ngak the state subject ni habi point level na madu na baram kanda yausan bangam daba na tasanghan bangam daba traga madu da activate to bangam daba even laijaraga su Susanpur area da Susanpur district headquarter da Manipur police ASP leraga su hariba state land na traga da unlawful activities sama torkumatam da matik sana thabak to bangam daba potsi haidi to rum bangla da koi leiron sanana thorang torom yenga dum lei habi khom lei and then hariba sericulture farm da Lambi se trespassing torkumatamda akoi holai phai siptuna trespass torkumatamda madu khoi matamdagi Susanpur DC na madu tawganu na phau haibagi order thokhibo lerga su action loki the report mayam lei haitare other law and order and then State Force deployed tobasina khoi hill district mafam singkhita hanadagi dum tawduna dum tawbungam da dum labra handagi waham jin dong tholai bra haiba question ni kamai thamini hanadagi खरा सिगी डिस्क्रिपेंसी सिंगे लेरगा सु हंदक की समाइनदी अमुक्ता थोखिद्री नै थमजनी अदुगा हुजिक ngасai पोलोइफम जगादा एंकर न थंबिगिबा हॉलेन फाइ अदुदा ममिंग देदि थोयम खंगेद्रे अदु आइदि तोरुंग बंगला न दुम हाइनी तोरुंग बंगला से अखोइगी रेवेन्यू मैप त यावबा अदुगा आइगी नॉलेज दबोकी Hana Churachandpur district the Thaina Ahanba 1962 dadi Hilgi village amuna lerambadu adugi matungda lakpa amendment mayamgi matungina haibadi hill leramba hilgi manungda leramba village haigatra madu koi tampak ta chamga tramathoi koi transfer to rakhiba adugi manungda 98 makoina su sidida ITA LF na palliba hujiki kan ITA LF na palliba 98 torbung lorup hai moina lorup sun dei thenga de 98 si village number torbung se masi akoi gi Bishnupur district ta transfer to hre tana aina revenue da kuina lejar pada gazette copy makti lejadre adu bo relevant toiba cabinet nei nagi bagi khana gi bagi adu to gi bagi che mayam dudi loi lei to gazette ta seng thoki du makki thenga jadri aduna sigi jaga si 98 torbung village se Bishnupur gi manung ni akoi Meitei singna tawa mafamni amabu ore madu han clarify tokjeki ge ko amabu ore haiba jaga se hana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯐꯨꯝꯐꯝ ꯃꯤ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏꯐꯝ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯊꯪ ꯐꯒꯥꯎꯆꯥꯎ ꯏꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗ ꯃꯤ ꯐꯨꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯃꯛꯀꯤ ꯆꯠꯆꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯜꯕꯔꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 2 ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 3 ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯂꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯏꯇꯔꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट की रूलिंग दा फावदा अखोगी मणिपुर की सिक्योरिटी के अखोगी पुलिस सिनारियो असी पूरा लो एंड ऑर्डर सी पूरा टोटल फेल ओइरे न हाइरे अदमा हाइबदु थोलपसु उरे अदुना अदु सामदुइदे अखोइना कई हाइनिंगाई लेते हुजे अमरोमदा हाइरिबदु असुमबनि हाइरिबा 44,000 की मथक्ता नत्रगा 40,000 की मथक्ता स्टेट फोर्स लोइना अतै लोइ बीडीएफ होमगा लोइ पछलो ओइरिबा अदुगा अमुक्सु होंगी मखादा सेंट्रल होंगी मखादा लेबा पैरामिलिटरी असम राइफल्स अदेगी अखोगी आईटीबीपी सीआरपीएफ अदेगी अतो अतोपा ब्रांच खरसु अखोगी सीआईएसएफ मयामना सिबो मयाममा यस लेरी एबा अदुगा आर्मी सिंगदुगे सेंट्रल आर्मी सिंगदुगे डिफेंस की मखादा लेबदु अदुगी मथक्ता सुमाइन लेरगा हुजिकी स्टेट फोर्स असुगी मथिक यामगा तौरीबसे करिगिनो हाइबति मयामना अदुम ngसाइगी वाहंगसिदा पाउखुमसु अदुम यावरे आइगी मोतदि वाहंगसिदा पाउखुमदु यावरे अदुगा अमरोमदा अमक्सु ट्रेडिशनल ओइना सिंगदा पुलिस की मापांगलसी आइदी तेरेना हाइगद्रा ओइरिबा सिचुएशन ने हाइगद्रा हानदगिसु खरा सोना दम लेबा ये मापांगल मथौनासी इपु फुदोकबा ngamdana लेइबमसु लाइ अदुगी ट्रेडिशन दु हंदक्ति ngसाइगी सेंटर सु अदुम येंगदा लेरबा अदे स्टेट सु करी तौरिनो हाइब तौदी तौई हाइरगसु सिदा पांगन थोक्तबा कयमता मसक तौभम थोकबा थबक तौरी हाइबगी मोंगसी उदबा ओना तैनबा कया अमा थोलकबा सिदी मयामना मितना संगसम उनरकबसिना मसिगी मतांगसेदी मोइना कंप्लीट मसिदी फेलर ओइरे हाइगदो पूरा इन एक्शन ओइरे इथनिक कम्युनिटी याम ताबा अदगी यामना कोइसे मल्टी इथनिक कम्युनिटी ने ताबा मणिपुर ने तोंगान सिंगसिगी मरक्ता वर्क तौबदा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंगसिगी याम खुदोंगचादबा याम मायोकने अदि मरुओइना अखोइगिसे हुजी याम कन्ना हाइनरिबा यूनिवर्सल अखोइगी लॉ अमखक चननबा काइनाम तौरिबदो यूसीसी हाइबा अदुगी पोटका तौरइसी मसीसे अप्लाई तौबा यारोय काइना अखोइ येलेसि कइनोना कम्युनिटी से याम बनिना मागी ट्रेडिशनल लॉ दु कायरक खोलकपदा अदुगा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंगसिददी जनरल ओइना पुलपना अमखतंगदा अदुम तम्मगा लाकपा वेरस मदुना अप्लाई तौब मतमदे ग्राउंड दा तौरक मतमददी ngसाइगी कस्टमरी लॉ न सिंगबा अदे खुनगी ओबा मयाम अदुगी एडाप्टेशन मयाम चंगबने समटाइम्स हिलगी मफमसिंगदा अखोइगी स्टेट पुलिस हाइब तारे स्टेट अमदा मनुंगदा लॉ एंड ऑर्डर ग मरी लेनबा थबक थौरमसिंग अदुगा सिविल क्राइम ग चिंगबा अदुगुम मयामसी ngak senanabagi damaka thamibasi akhoi state police na tawge hajariba aduna ni maji army na kasu tawde ma na kasu tawde paramilitary na tawde ba maru ene state police na thamibne ba ana state police na adum tawi aduna makhoina hujiki keno me ama se community macha ma hekta harase keno maugi hekta harase maugi ta ta maugi customary law ma ama follow tawde ba yadaba adaida ngasagi moine hekta direct handle tawbada गलैना मागी प्रैक्टिकली कोइना अप्लाई तौ मतमदा सम हिंड्रेंस लेबा हाइबदि अखोइसे यामना अखोइगी केनोसी यामना अखोइ कस्टमरी लॉ सिदा याम चटनरिबा हानगी स्टाइल उदम चलिबा क्रिश्चियन चचरगसु अदुमाइना लेब जातिना अदुगुम मयाम लेबा अदुना अखोइना उ मतमदा चिंगी मफम सिंगदा अखोइगी स्टेट पुलिस सिंगसी अखोइगी थौना लेतरे मागी थबक थौरम सिंग पांगथोप ngamdre हाइसे जनरली यामसु हाइने अदु असेंगबसु अदाइदसु खर फैक्टर मयाम ले अदु अमरोमदना ngसाइगी चिंगी फम सिंगसिदा अखोइगी केनो सिंगचे अखोइगी रिबेल ग्रुप हाइब तारे खुलाई पाइबा आर्म ग्रुप मयाम सिना मोइगी प्रेजेंस नि यामन गिदना ngसाइगी स्टेट फोर्स सिंगदुदी अयामना मसिंग यामनसु थमगंदे